Ошого карата республикада өткөрүлгөн кыялга кадам аттуу республикалык сынакта китеп окуу долбоору боюнча Бедалбай Исаев атындагы орто мектебинин окуучулары экинчи областта Орусча класс bu. Жоқ. Bizde orus bir ile Mekteplerde Bizde orusça kitap tuğollarına karat. Bunu ошол жактан берилет. Ya, padarka verin. Подарок, дипломдорун кармап турушат. Kırgızca manastın kitebinde de verse olur. Yaxşı. Madem karmap durup görmüyorsun, şurada bizim 8 mektep yazasın. Паспорттору бар. Ушул элдик музей деген наам алган. Ал эми бизде республикада биринчи болуп эл мугалими деген наамды Мамат Байымбетов атындагы орто мектебиндеги агайыбыз алган. Ошол музей агайга карата музей ачылган. Эчекеси, жетекчиси. Ошол жерде дагы. Аябай кийимсиз. Эске салайын деп. Ушулардын баардыгы мектепте сакталуу, паспорттору бар. Көтөрөт колу ооруп кетти го деп айтат. Элек парызыңды аткарып сага өзүңдүн. Жакшы. Бизде дагы бир иримибиз бар. Кытай фитна бар деген ирим бар. Алай кудан эмне кылып тиги элди өндүрөсүп атат. Чогултуга сатпайбы? Аптекалар менен иштесе Негизи алмадык да мунун баарынчы. Бизде тиги чүйдө муну таппай жүрүшөт. А бияқта өзі тоғыда өзі бекер жауап. Арқарот жаш. Арқарот. Чай арқарот. Мынау арқаротның чайына Өлчі көрмі бар? Бул агайыбыз дагы эң жакшы иштеген агайыбыз. Ушу эме жас саякатчы деген ирим Өмүралиев деген агайыбыз. Бүт ушу мына өзүбүздүн картасы. Бул жерге көп алып келишкен экен, айрымдарын гана алып келет. Өздөрүнүн биологиялык участкасы бар, географиялык участкасы бар, бүт агайыбыз. О шаардын башкаларга өбөйдү жана медиага. Биз карап жарыктын койду. Мындай кылалы, жанагы эл көп келет деп атабыз. Могу июлдун башында жайлоого бир уюштуралы болуп койдубу? Ошол жерден бир уюштурбайлыбы? Мына ачы сиз келгенге чейин бүт иш-чараларга тыюу салынып атты да. Көп иш-чараларды өткөрбөй атты. Бизде дагы Анан эми буну дагы азыр жылдын жыйынтыгын пландаштырып өткөрөйлү. Кудайга шүгүр экен, эми аны тиги балдары саман эсен, аны эмнесинен жаш турист деген ирим, тоо турист деген, жөө турист деген иримдер бар бизде. Бүт ушу окуучуларга үйрөтөт, жыл сайын областта өтүп турат, республика чейин барып катышып келишет. Жаш балдарды алып барып үйрөтөт. азыр мугалимдер мектепте болсо база окуучуларда эми ош шаар музейлерге ушу областтын ичинде эле Практически задание каяктан? ошо айылыбыздагы талааларга жардам Жазганыңарды көрүп атам, бирок практическиңерге мен көп ишене бербейм да. Чогултуңар, бирок практически балдарга үйрөтөт да, мына жиптерди кандай байлайт. Областтык аралыкта Сайыз убагында деп айтайынчы, илгери мындай военкоматтар жанагы армияга бардыган балдарды алып кетчүлөр. Bir toğun arasınaç, yani o menен karta men izindep, bir de men kompas menен karap emetçiler, anın vardı unutup da kalırçı biz. Ошолорду үйрөтүшөт, топосемкаларды үйрөтүшөт, чийгенди кандай топ. Ошону унутуп да biz казыр. Азыр аны кылынбай калды да. Жок, окуучуларды үйрөтүшөт. Жок, эми аны үйрөтүп алсаңар, бирок практически кылган жоксуңар. Илгери биз палакка тиктип койгон 3 күнгө алып кетчүлөр. Азыр деле болот туризм. Азыр дагы мугалимдердин сүлөтү, окуучулардын сүлөтү болот. Апрель айында болчу эле, бирок 2 жылдан бери пандемияга райондор аралык болот. Быйыл Араганда өтөт эле, болбой калды. Отментет. Былтыр да болбой калды. Бул жакта улуттук маданият жана тил бизде 4 багытта иштейбиз да. Жанагы Где-то поёсура, гөлгет бираканда халодун арада поёсбу.
Oşonun bejağında ilgili bir kempir çalıp oturuyor öyle cenarek samordun çayı meyen neme satçılar cenarek. Katlamada koyuyorsun. Ağa kişi var şimes bütün arka odunu ötüp en kımbat yer şöyle oturup. Hazır hem gölge olarakını görüyorsun o sol cana çal kempir de kişi var da. Yani ben ilgili sulanlarım şu moğrek gidiyor kaymaklı şu borsak tutuşu katlamanı. Şu ayıldığım bir yerine su cergelerine, gölök cergelerine uyuşturup koysa olurdu. En arzanı su olurdu da. Samordun çayı, koldun kaymağı, koldun nanı olsa eve yakşı olurdu da. Bütün kafeye var hatta o bizim ayıldığın dönükü eğiliyiz. İçinde kral koyardık da biz nesliçe. Onun apalarına başta koysa olmuyor şimdi. Hem en iri arzanı, bizim çayın turat hem samor kaynaktan çay yakşı da. Hem bir 20 som 30 som turat o çayın arçı. Koydun kalaması, koldun hanımının sveci kaymaklı çay işi sonunda. Biz bugün kaymaklı dağı, sütlü dağı da eksport kalmaya transportlık söyleyeceğiz. Gönden gönlü özüz kolduğunu atarız, bura koşunu kolduğunu sütlü kandı var bizden. Süt alganları var mı? Bizde de geçe kavar geldim ben Oytal'da bir çet ölük duruyor kızım inen var. Ana bir mektepten İngiliz dili muallimi Kotor Moçoğlu azık degen jayla borgan eкен $200 aldı. $200 жазıyor. Süt çağın öyle gönderiyorsa yaşı ortada olsun. Eldi bizde çüyde eldi var su sütmeyen o katılsa. Her bir ay. Kımız başlalışı. Ağız olmasına Hem bu tradisyon çıkmış boyunca. Hem kımızı dele bu ilgerki saat boyunca sevdik. Bu yerde kara olacak bir yakşı kımız ilgerki saat boyunca aldılar. Ha bu bizim çüyde başka yerde kadar içken kımızın kadar törüyorsun da. İçken kımız kadar törüyorsun. Bu yerde hem o yüzden Kırgız'ın saltı üyüge gelsen kımızın bekerim alıp gelsen o satattım. Böyle göz üstün emeği göz çıkar olmaya çalıştılar. Sütlerin kımızlığı kolda besini yakşı oldu. İçine giyelim. Kurçakta yatırda uyuşturganda birbirleri koyup verişti. Hani bu sırttan gelen alır akşam koyuşa Bu şkolda koyuyorlar. Биздики бине школьный. Niye şkol? Балдар өстүрүмдөр чарасы көп орунду. Бизде Манастанда ирим бар. Жыл сайын республикада орун алып жатышат. Жетекчи geçe Orunbek'ten İsa'yıp'tan birinci, ikinci orunda oblastı öte çok bölümde çıkarmayız. Sabine Dağı, Sentka, Ant'ta o. Yılda Respublika çeyim var. быйыл областта биринчи орун алып келди. Республикага катышты. Анан да окуучулар салбурун Çospan atağa çeyim var katışıp geldik. көрсөтпөйсүзбү? Bana. Al burundu. Bu hem Kırgız'ın köp yerinde kalmaya kaldı. Bu hem mına örekile usul toğulu yerlerde kaldı. Bir tat vermeyiz mi? Yok. Hiç ballar gösterdi atsın. Ana yekinci. Güzeller. Neyle? At. Malatsı. Ballar ne geliyor altın. İçi gelmeye gidiyor. Biz жакта бизде жаш кыял деген ирimiz бар. Орозбай атлага кетип, окуучулар эрудут деп атайын республикада конкурс өткөн эле ошолорго жыл сайын барып катышып келишет. Байгелик орундарда. Окуучулардын колу менен тартылган. Азыр мындай карасаңыз биякта тартып атышат. Мындай кумалыш керек. Ne gidiyor? Ne tartmaz var? Жо мына тартып атышат. Өздөрү эле тартып атышат. Bizde 3 yıl kaçacak, 3 yılda hem bitirici olur. Sertifikat veriyoruz. Bu boyunca şkolları ortasında bir konkurslar var mı? Var. Oşo Respublikada erudit деген областтар боюнча конкурс болдулар, баары чыгып ошо 4-чү орун. Биздин жанагы акимияттын астында площадьда ilgari bayağı biz çıkıp alıp asfalt kale söz tatçılık rayon boyunca bir kere alıp. Birinci gün Yani asfalttan tartan o şunun birinci, ikinci orunu alçılık. Ооба, жылда өтчүлүк. O sonra söz tattım salvar ya yerleri miting kıl başlıyor. Yani süret baskan mı var da baldarlıkı da ayta olsun. Bırak buna örnek aytayız mı? Muğandırın bugün girgen aytayız. Tanareki 129 bile bizden bugün var. 29. 129. Buna kadar serdik turasınlar.
30 maşinka turат deydi. Bekер, iştelbey turат. Can gelgen maşinka. Ne için çok jumuş alып barбайбыз? Ушуларды ne için жерге тиктире албайбыз мугалимдер менен барып. Жок дегенде балдарды үйрөтүп алат элек, экинчи жагынан кичине сатып акча да таап алат элек. 30 maşinka turат, көчөгүнүн директори мага келип туруп, ошону аренда берип койсок эмне болот деп. Мен айттым, "Я аренда болгондон көрө акчаны биз таппайлыбыз. Зачем аны бирөөгө аренда коюп? Биз эмнеге бирөөнү багабыз?" Андан көрөк биз ошол 30 машин 15-ин тиги ошол биз өзүн берели апаларга, же ошо эжелерибизге берели. Ошолор бир заказ алып тигели дагы сеп дайындайды, может бир заказ алалы, 15-ин үйрөтөлү кыздарга, жагыш кыздарга. Колубузда бар экен, бирок ошону астыга жүргүзө албай атабыз да. Муну азыр дагы айтам силерге, ошолду чечип алса жакшы болот эле. Мындай ачык айтайынчы. Жалкоороо экенбиз да. 8-9га чейин 10га чейин уктайт экенбиз. Анан мындай да. Я. Негизи эмгек кылсак болот да. Биз эми колубузга келген нерсени жумуш кылышыбыз керек. Колубуздан келген. Жер иштете албайт экенбиз, жерибиз жок экен. Башка жагы мына тиги Алайкудан келген чөп чарыңар бар экен. Жакта эжелерден колунан келген панолор бар экен. Кыргыздын жакшы салттары менен кыла турган нерселери бар экен. Ошону эмнеге колдоно албай атабыз деген сөз айтам да. Окуучуларга үйрөтөбүз да. Иә. Окуучуларга үйрөтөбүз. Ошо билим менен мен түшүнүп атам. Силерге жанагы министерствонун закону бар, мыйзам сатканга болбойт дегени бар. Эми качанга чейин мыйзам менен отура беребиз. Мен бир нерсени айтып коеюн силерге. Эси мамлекетке керек болсо, элге керек болсо, кээ бир мыйзамды мен бузам. Эми ушундай мыйзам бар да, азыр эми саппай деп койсо, мунун эжекенин алган айлыгы 5000 сом болсо, мен аны кантип багышым керек өкмөт катары. Мен тапкан бир издешим берет да бирдемеличи. Ойлонушум берет да. Эмне мыйзамын бузуп атабыз, сиз сатсаңыз. Бир мыйзамын бузган жокса, чек жок. Чек жок да. Мыйзамды бузган жерибиз жок да. Уруксат алышыбыз керек толкоч. Иә. Уруксат алсак эле болот. Уруксатты мен аспирер жазып беребиз. Рахмат сизге. Допустим, мына жерди азыр бирөө сатып алат, допустим, 1000 сомго ал дейинчи. Бирок эси бул шаарга жетсе, сумма алып барып коюп койчу, кассатория 5000 сом болот. 5 эсе кымбат салат. Бүт хоть 1000 сом болсо да иш оокат иштеп калат бул жерде. Ана ишке Турган техникалык үйрөнүп. Алты жаштагы, 7 жаштагы балдар менен иштейт. Шағылды неме қылады ташы, қатып бас. Үшіншіні бас. Бас. Сусын құлай қойып соңын. Üçüncü, ikinci bulacağız. Ana özü жүрөт. Машина өзü жүрөт, КамАЗ. Bu da bizge gerek. Kara olacağı şu gerek. Su meselesi varken de 2 saatten su içip atarız. Burada duramız da yerge su pastayenleri boz gerek. Emandan hareket. Karacak'a gelip takılıp kalıp atarız da. Bura giyin öz üstü ballarız çıkarsa cırgatmayız böyle. Sana biri çalar. Gayri, yürü tutasın. Үйрөтөт. Жыл сайын өтчү 2 жылдан бери. Уроодун менен биргеликте өткөрөбүз. Жыл сайын. Janara sitafonlar koyuyorsun abi. Ya, gayri. Мектептердин көбүндө уюштурулган формалары бар. Жыл сайын өтүп жыл азыр эми пандемияга карап бул агайыбыз болсо биздин ушу техникалык багытындагы ушундук биринин жетекчиси өзү областта робототехник боюнча 1-орунда турат. Азыр мына окуучусу областта 1-орун алып республикага катышып келди. Мынаны жүргүзүп көрсөтүп берсин. Мында айырмасы бул агайыбыз кыргызча которуп бар программаны түзгөн, программа боюнча иштейт. Компьютерге түзүлүп, анан бул иштеп берсин. иштеп берет. Анан да долбоорлор бар, Hazır o yerde toz koltuklardan kaçata, özü programması var. Республикада алгандан кийин Biz Россияны көрүп программа бар. Ana toz koltuktan kayra özü kaçırdık beri özde. Ana çopon menen de işteydi. Okçular kolu менен жасалган. Vardı uşlar. Чопон менен жасайт, жетекчиси. Çopadan zakaz kılayım diye men berbeçi Karamurcan'ın emesini berbeçi jasap berbeçi bana. 3-4'tü. Ben gelgen kişiye padarıp Karamurcan atına berip turayız.
Ошону жасап берлечи мага, мен сатып алайын. Хорошо? Колуңардан келет экен да. Генератордон алып. Бул агайыбыздагы Актууна деген жетекчи. Бул окуучу областтар катышты. Азыр бизде өзүбүз айткандай кымыз көп да. Ушундай Чалмал. саба деп коет, саба деп коет. Кымыз көп көрөм. Аны кечке пиширип өтүрөрсө ушундай. Ошон үчүн мына электрический болду. Мына кымызды сүт күйө берет, пише берет. Механический электрлер буга өткөзүп коюшту да. Болсо азыр бачканачларда эметип кол менен пишет. Энергияны артылат. Энергияны бул агай негизинен бу жерде болгар катат жасалганда чыныгы. Ошондо буну биз неме токко иштетсек болот. 220 вольт менен. Жок, мен түшүнүп атам. Тоодон, жайлоодон кайсы ток менен иштетем, ошону айтпачы. Зарядка алдым. Азыр Bunun üstüne emi jana tigi balдар кылып атпай, жасап атпай жана неме депчи. Жана күндөн алган электроэнергия, эми ошону ойлоп чыгарылат деп атам да, буга ошону кошуп койсоңор, полный комплект болот эле да. азыр эми движок Быйыл башталышы ушул. Да, бул эми азыр движок менге то. Жана бар жок параболкалар түрдүгүн. Ошол толуп тура мындай күзгүнү койгон. Эме чарп. Бака, ортого алып келген. фокус. Ошону бир комплект кылсаңар, анда ошо ишиңер мындай оконченный болот да, ошондо мындай жана жайлоого деген сөз ошондо болот. А бүгүн болсо түшүнүп атам, кымызды бу жерден токко сайып койсоң, азыр кыргыздар деген деле жана стиральный машинеге деле кошуп алып атышпайбы. Ошо мен бул эми нака Мына жөнлөрү нака биздин кыргыздыкы деген. Велосипедин эмеси. Кымыз эч жакка чачырабай, таза жакшы. Кечке буга кол менен мунаткенден көрө мунаны оңой да. Жаш балдар деле карып калган чоң эне чоңото деле айланып. Ejeciler, kımbatlı okuyucular, kutmandığı kırmızı menü. Kayırısa Kaldar hakkındaki rayonduk Balдар Республикалық шығармашылық қорының директоры Мұса Шокоев берді. Урматтуу жаш достор, меймандар жана ата-энелер. Бүгүн бул залга Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин республикалык эстетикалык тарбия берүү, окуу ушундук балажан жана балдардын республикалык инженердик техникалык алтын түйүн академиясы, республикалык экология, туризм жана жер таануу борборлору тарабынан өткөрүлгөн түрдүү сынактардын жеңүүчүлөрү болушкан ондогон окуучуларыбыз. Алардын ата-энелерин чогултуп отурабыз. Мындан сырткары биздин салтанатыбызга райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Кенжебаев Батырбекович, орун басары Муса Саипович жана өзүбүздүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Абдрашид Бектербековичтер катышып отурат. Ар жылы салтка айланып калган бул салтанатыбыз быйыл Кыргыз Республикасынын 30 эгемендүүлүгүнүн 30 жылдык жана Манас жаштар оюнунун 25 жылдык мааракелеринин катары удалаш өтүп жаткандыгы менен өзгөчөлөрүндө. Урматтуу достор, жаш достор, меймандар жана ата-энелер, мамлекетибизде жана коомдо жаңы өзгөрүүлөр башталып, элибиздин материалдык турмуш шартын жакшыртуу боюнча конкреттүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын социалдык булактардан жана күндөлүк турмушубуздан байкап жатабыз. Кыргыз Республикасынын мектептен тышкаркы өнөр билим берүүчү балдардын чыгармачылык борборлору балдардын ар тараптуу өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошуп келе жатканын сиздерге белгилүү. Сиздердин колдооңуздар менен биз республикада 74 мектептен тышкаркы мекемелердин ичинен биздин райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору эң мыкты окуучуларга кошумча билим берүү мекемеси табылып, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин сыйынтыктарына ээ болду. Республикалык деңгээлде районубуздун билим берүү мекемелерин калтырбатып көтөрө алдык. Мындай ийгиликтерибизди колдогон республикадагы министрлигибиз, республикалык жана балажан борборубуз жана эл аралык балдарды коргоо уюму болуп саналган ЮНЕСКО клубунун
Kırgızistan'da Törevası Musina Darya Saparbekov'la çetekleyen atayın hadisler gelişip bizim çıkarmacılık korbordu tebek analizde şu bizde edaral baldardı koruma oyunu olma UNESCO kurulunun güçlükle kalıp geçti. Bu degen söz hürmetli meymanlar bizim baldarımız dünyanın baldarı için ötkörülüğün bazı işler olarak katıştılar. Güçümüz var degen düşünüyor. Bugünkü saltanatımızda karşı oturan Rayonluk Memleket Administrasyonu'nun başçısı Hakim Kencevayev Amankan Batırbekoviç özünün iş maksatlarının negizgi bağıtı, bilimleri bağıtı olarak iş başta bizde cihittin açıklığımızda katışışı bu Cakşı Cörevge'den oylayın, bu da dursa Cakşı Cörevge Katar'da buyursa bizde tarmakta da gör tarla aldıracak işler olup ayıklar olsa denizler. Sizlerle birlikte elimizin işten talantlarını tam alarak kolda gösterse bu bizim memleketimizin önünü ölçülmüşünü koşma salımızda öyle. Yani gelecek azık özgürlükten yaş bunlarımızın konumda gerektirmiş aslında. Oşuluktan bugün görmüş işarara atın biz Rayonluk'ta görmüyoruz. Biz canı muğumuz diye at binerek göreceğiz. Oşuluktan sizlere şu canlılıkta aytım biz bugünkü yıl internet ötkörüp жатқан saltanatты açık деп жариялады. Hurmatlı ata-eneler, hurmatlı muallimler, hurmatlı bizden ballarımız. Men şu ata-eneslerge süylöp dayın kelgen emaslar. Biro sırт takılgan nerselerni görüp keteyin. Ana bir özümdün kahve tilegini aytıp keteyin oturam aslında. Birinçide janarki ballarning qanday görüp, eshitib görüp da içine suyunç oturamda. Ekkinchiden hurmatli ata-eneler, muallimler sizlarga ata-enesizlar da. Barlar birga kelishib, men bir so'rab turgan narsam bor da, hurmatli ata-eneler. Bugungi kunda muallimler men ata-eneler birga xizmat qilib, shu bizning yoshlarimizni oldiga olib ketmasak, bizga mamlakatga qiyin bo'lib qoladi. O'shaning uchun men kelgandan boshlab hozir aytib ketdi, o'zimning birinchi qo'ygan maqsadim shu bilim jahatidan boshlaydi deb o'zimga so'z bergan. Men har bir jag'larda shu so'zni aytib turaman. Hozirda sizlarning aslida aytib ketayin. Men shu rayonda birinchi qarab turgan yerim shu bilim jahati. O'shaning uchun hurmatli muallimlar, men sizlardan so'rab ketayin. Shu bizning yurtimizga kelayotgan mavzularni yozib qo'ysinlar, bu yerda biz yaxshi muğumuz deb. Shu yaxshi muğumumuzni yaxshilab ko'tarib berganlar. Bu birinchidan. Ikkinchidan bir sizlarga aytib ketayin, gemchilik qatorida aytib ketayin. Bu kanalga eshikdan ko'rgandik, ballarni ko'rgazmasinchi. Direktor ata-enelarda bor o'zining yaxshi ko'rgazuvni keltirib, biroq yaxshi muğum bo'lgandan keyin bundan da aslında özgürlüğümüz gerekli. Ben hemen açık aytayım, geleceğleri ne gördüm. Ben 5 yıl burada gözgönü, hazırda son kaynak olsa gözgönü gelip durdu. Evet bu görgön desen aytayım. Eski biz büyük değişti oldu, eski biz yaxşı muğumuz desek, anda bir daha yaxşıdan özgürlüğümüz gerekli. Hurmatlı ata-eneler, özgür görüyorlar, muallimliğin жұмысы оңай емес.
негизи илгери айылда ким актив эле только ана ушу мугалим болчу эң астында жүргөн мугалим биз ушул мугалимди окуучу кезинде кудайдай көрчүбүз аны ачык айтайын бул Каракожанын оңой кишиден чыккан эмес бул жерден хан чыккан бул жерден кийин прокурор чыккан бул жерден кийин сот чыккан бул жерден министрлер чыккан ушу биздин арабызда балдар отураттыр келечекте дайыр хан чыгар дайыр министр чыгар дайыр депутат чыгар ошон үчүн силерден сураныч биз ошого тилек кылалы тилек кылып үмүт кылалы ошол балдар үчүн баарыбыз кызмат кылалы укаңызга рахмат анан бүгүнкү салтанаттуу кечебиз кут болсун рахмат Sizge de çok rahmat ve özünüzde bu sözde ben ötkende de ayttım bile kelgende şu bilim berүүгө özgöçө büyügön жетекчи келгенде биз абдан жылуу пикир алганбыз анткени şu bilim berүүнү ар тараптан көтөрүүгө көмөктөшөм ошондон бери жогоруда айтылды ошо биздин иш чарага чакырдык эле сизди атайын ушу иш чараны сыйлап баалап келгениңиz үчүн мен ыраазычылык билдирем. Анан эми сөздү көп өтпөй эле сертификат бар, ушуну тапшырып берип койсоңуз мен окуп коеюн. Каракожа райондук мамлекеттик администрациясы сертификат. Кыялдагы адам аттуу окуучулардын социалдык долбоорунун республикалык сынагында 2-нчи орунду ээлегендиги үчүн Бедиалова Исаева атындагы орто мектебинин билгирлер командасы 30.000 сом акча каражат менен сыйланат. Каракожа райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Аким Аманкан Кылжыбаев. Билгилер тобу берсе. Isim bölge maksat kerem, bu saat koyular, bizim hatta ya restoran temizliğe. İsteyenlere iyi kalaylı. Yaşlı düştü, birinci orada duruyorsun. Eski Müslümanlar yaşlar kolda dönüyorsa, muhallimleri de kolda tutuyorsak, da elin duhu götüründe diye oynayacağımda, yaşlar kolda dönüyorlar, yani hurmat kaderler, bu sizlerden soranır. Gelip bizimle çoğu, muhallimlerle, hatırı birge çok uçursak, ballarını götürü olsak, biz öyleyiz, aslında cılarız derim. Kolda perizler. Kutlusu suyunlar. Anda oblastlık çağrılaşık olmalarında krematolar varken, şundan öz kolumuzdan tartışıp verseniz, men o biröğünü okup verip koyun da, balana şubayla mazmunda. Oş oblastlık balları çağrılaşık olmaları, arda kremata. Mektepten çıkardı, koşumca bilim verip, yaş buğundarlı okutup, terbiyelerdeki geçişkenlikleri, jana көп жылдык педагогикалык үзүрүлүү эмгеги үчүн Каракожа райондук балдардын өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борборунун токуунун түрлөрү илиминин мугалими Топчубаева Брахима Ош облустук балдардын чыгармачылык борборунун ардак грамотасы менен сыйланат. Şundayla mazmundaki ardак gramota Молдоваева Турлюга ayırıldı. Разычылыкка быйылғы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына жана Балажан республикалык эстетикалык тарбия берүү окуу ушундук борборунун 35 жылдыгына арналган мен Кыргызстандагы келме сыймыктанам аттуу аймактар аралык сынагында балдарды элинин маданиятына, каада салтына тартууда жана тарбиялоодо көрсөткөн жогорку кесипкөйлүгү жана иш билгилиги, максаттуулугу жана талкуулаган эмгеги үчүн Абдыразакова Тынаркан Сагынбаевага терең ыраазычылык билдирем. Жогоруда дайым мазмундагы ардак грамота менен Асанова
Jumak'tan Furçak'ta yapıldı. Jaç Teknik 20'nin yedeksi Şamşiye Urmisa. Şerif'e Müseylecik'e şurayla basında bırakıyoruz. Manaslan oyununun yedeksi Abdülazak'la Sabina. İsrail Akım'dan Orta Mekliğinin direktörü Aşim Ortacan. Cile Orta Mekliğinin fizika muallimı Şahdan Vatile'yi. Hazır Usul Korkurdun 2021 okul yılında ilgili yetişken okuyucularımızın çıkarmacılık konsertine koyun biraz.
Türkü arkalar. Mekenim kanat küylüp künnür künnür. Kökölüp asmandan çıkıp çıkan doğumda cennetip büt dünyagı Güldeybir Respublika Kırgızistan. Bugünkü gün can tarih barabı. Kılımlarga titrar bir kadamı. Adam zatqa vakit nuru tөгülgün. Kamfurduktun, adilettin zamanı. Hürmetli bugünkü saltanatın katılışçıları, ardaqlı meymanlar, sizlerde Mana Çeşitler Uyumunun tuzulgünlüğünü 25 yıllığı Cana Cıldı Cıyıntıklı Azelimenin kutluktayız. Zankıragan uzak çolun, bizden borbor gelecekti borboru, eceğlerler çok demirle çaratıp, asıl maksat müddet çok. Sende şu çok kulağımda salmağı, muhallimdik kesimlerden ardağı, burburumda kundu canlı ilgilik, ösüp varan bilim veriyor tarmağı. Gün sayın kadam şiddet algılap barabız, Oblus Respublika'da ilgilikli caratabız. Borda çıkarmacılık, kotarız bakta alay var, ilgilik caratışkan eceyler top ağaylar var. Alar meni sıymıqtanıp gelebiz. Kıyındıktı, ıntımakta ceyebiz. Mapambay ısak ağaylarımız baş olup, aldıdakiler daima Ürnisa, Gülza'da ecebiz. Kökçübayeva Kurahima Kurcak Çarman kesiliyor. Modobayeva Kütükü daim aldık kısatta cürüp. Akıbayeva Nazira iştesi içki raşındaşlar. Abdrazakova Sabina iyiliklerdi alıp girer kızım. Sanatik pedagogika 21. kıldı intelektüelleri. Ben Kırgızstanlık ekenme sıymıqtana. Muallimlerin keysi. Yolдар dünyası 40 çoru, bu öte çoğun sınav. Bu sınavın altında Oblus Respublika turar. Biro bizde cevapkerçilik ardamız degen ulu baygeri ordu eğrettiler. Adat saltımızda ulak. Rayondun ardamızı dedi. Okuğucuların sürü. Karacanın karçılık tınımsız ürü. Arkaçandan birkaçan avengep kılıp, müsaadeci Rıspek Akay ilgiliklerdi caratıp çürüdü. İlgiliki Karaycoğlu sınav oldu. Ağa direktör Akay zavuç ecekler katıştı. Bu sınavda kaymaş kuş bulup, bizim rayon Respublika'da ekimci ordu cenk alıştı. İlgiliktin barı ak kızmat adılı emgek. Karıcı baba gelip takıladı. Respublikadan cengip çıkıyor zor saltanat. Uyuşturuculukun hareketi güç bolup dursa, elbette bol-bolunlarda zor sıymak benim atalat. İlgilik cenelgan sayın ağlaşaşabız. Jıl sayın camılık kirgizip bir aşı aşabız. Elbette biz yalnız emezpiz. Tayangan mektepler var. Alar menen birge daima katarlaşa basabız. Oblus Respublika'dan sınavlardan gelip. Kalpay aldık takır, almay sayın sığılık. Adalım gek ağışten kadır bakta
Demet Alipov Elmurzaning atqaruvisida so'z o'g'ini Aziz Batirov qatandiq Qirg'iziston tilini o'rgab bermoqchi. Keyingi kesim Komuz ilmining qatnashuvchilarida Nurab Abdurahmanov oltin bog'liq, Irim Muallimi, Abiyeva Aynash.
tutup akılına terbiye alıp bal tapar. Men Kırgızstanda kelime simultanem attığı sınavdın rayonduk turunun jengүүчүсү, областтык turunun катышуучусу, Ысыккөл достордун чакырат 2020 фестивалинин лауреаты, Терексуу орто мектебинин окуучусу, биздин сыймырыбыз Шайлообаев Нургелди назарыңыздарда. Капчыгайым сөз обону Турганбаев Илкамил агайыбыздын Капчыгайым деген ырымын катабыздар. Aylanıp büyük şansı ulan
өткізіледі. Bundan әрі уақытлы сұрақты аралықтан өтөбүз, баарына байланышта болуп тургула. Балдарында сабақ түшүнүктүү болсо, эртең сабакка суроолордор болсо даярдап, сабакка даяр болуп катышып тургула. Салмакта калгыла балдар.
Жаратқандың Құдайы керек емес. Чыңындында жашауы ақысы бар. Сайдындағы башталған башаты бар. Саяпкердің сақтап қойған тақасы бар. Өлімдегі келегенде өз ойдында, өз тілінде чардаған бақасы бар. Қырғызмын дейсің маға, қишақтап билеп тұрып. Қырғызмын дейсің маға, қырғызчараң сөйлеп тұрып. Қырғыз емес, қырғызды жүдітқандар, қылым кезген тарихын ұмытқандар. Қырғыз емес, қишайтып қалпақ киіп, қадір парқын, қалқының ұмытқандар. Тіл жоғы жоғысы, тіл жоғы, ұлың да қызың да жоғытпен. Тіл жоғы жоғысы айланасың, бұл бұлтсыз ұнжыға жоғытпен. Isығына, суығына да тоңбағандар, ұрысынша өркінді қордағандар. Қырғыз емес, қырғызды төртті өлі, қылтыңдашы түлгілі жойлағандар. Жүрғағандың бар әлі тұрмыш емес, жүк төткендің бар әлі жылдыз емес. Қырғызмын да күштігін қаққан менен, білмегенде өз тілін қырғыз емес. Қалдайғандың бар әлі қанат емес, қауғандың бар әлі манас емес. Қалқын чамған, қалқының тілін чамған, хан болса да қырғыздың баласы емес. Тіл жоғы жоғысы, тіл жоғы, тоқымың да төрің да жоғытпен. Тіл жоғы жоғысы айланасың, қолы бұлтсыз ұнжыға тоғылық. Тодом сорып жер боздой, убайын жайын жел қозғой, узатқан ей, узатқан ой, жарды майданға, келіндер санап жол тосып, келіндер санап жол тосып. Атасы кеткен бір өліп, айдына қайтып келген жоқ. Бешікте
31 yıl жетектеген, aramızdan ötüp ketken Kayrisa Kaldarova ejegimizin atın bizden korbor sıyıktanu menen alıp жүрөбүz. Bizde yıl sayın görmüş adatка айланып алган Kayrisa Kaldarova атындагы стипендия бар. Жана өзүбүздүн борбордун грамоталары бар. Жана райондук үйлөрү бөлгөн грамоталар бар. Ошолорду тапшырып коюу үчүн, стипендия тапшыруу үчүн биздин Kayrisa Kaldarova эжегибиздин уулу Касымов Эрбис Маришкичти чакырам. Жана агайларыбыз. Kayrisa Kaldarova атындагы райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору буйрук Карагылжа айылы номер 68-17 май 2021 мыкты ийгиликтерди жаратышкан окуучуларды, аларды даярдаган мугалимдер жана ири мугалимдерин сыйлоо жөнүндө 20-21 окуу жылын аяктаганына байланыштуу жана окуу жыл ичинде өткөрүлгөн түрдүү иш-чараларга активдүү катышкан алдыңкы окуучуларды, мугалимдерди жана ири мугалимдердин райондук балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун ардак грамота жана Kayrisa Kaldarова атында стипендия менен сыйлоо максатында буйрукларым. Birinci, республикалык сынактарга катышкан окуучулар мугалим жөнүндө сөз Лидия Оргалиев республикалык сынагында 2-нчи орунду алган Доорова Аймүрөк. Сынак боюнча окуну түрлөрүнүн окуучусу Уразалиева Бекзада. 21-ci yılından intellektuallarımız 21 attı Respublikalık sınavında Motorist ilginin okuyucusu Ulanbekoğlu Dimurgan. İsveç'te Balazlığı Kalkınlık Kulağa yapıldı. İnformatika ilginin okuyucusu Kaltaklı Ulu Cümele. Республикалык кыялга кадам долбоор түзүү сынак боюнча областта 1-нчи орун, республикада 2-нчи орун алган Бедапа Исаева атындагы орто мектебинин Манас жаштар уюмунун мүчөлөрү анын топ башчысы келсин. Сочинение республикалык сынактын активдүү катышуучусу жаратылыш жана фантазия илиминде Мултар кызы Марина. Кыргызстандын Эмелиев сыйлыктан бактуу республикалык сынактын катышуучусу Абдимиталиев уулу Элмирза. Республикалык Манастардын интеллектуалдык каймашында Казынакову 2-нчи орун. Топ башчысы келесиз. Ал эми областтык сынактын катышуучулары балдар дүйнөсү сынагында кийиш кербети илиминин катышуучусу Абдрашидова Мариям 1-нчи орун, Оразалиева Фатима 2-нчи орун. Yine birbirinin kaçırıcısı Haliye kızı Ümida 2-nçi orun. Saymanın Yurları yerinin kaçırıcısı Arapbayeva Selina 3-nçi orun. Men Kırgızstan'da verilmesi imkanı attığı sınavın облыстық turuna kaçışkanlar Жақшылықова Сабина. Erkekler kızı Kumancan. Turgaliyeva Albina. Fuatbekova Abdurgül. Erkek kızı Aydura. Hakimcan
Musaeva Abdurrazakova. Okuçuların Respublikalık областық sınavlarga mıhtı dayarlaşkan yeni muhallimleri Mamiyen Sakbek. Областта Gülçoğlu Okuçu Respublikalı hakkında kaçırdı. Mamacımız Makabaya. Akiva Ayneşiz Cüzdanı Kamçıvet. Sırbayva Dinara. Dayıva Gensira. Bizim en kötü değerlendirmemizde son konsertlerde değerlendirgen İbrahim Zemrelayız. Hazırlayva Sakar Prezgez. Abdülbayva Nezireciğiz. Abdülbayva Arpimeciğiz. Canoşu Belediyesi'nde gördüğünüz sırada Cim Sayın Oğuz Kalkmaçı Düşür Berkali'yle aklımızı çıkartmaktadır. Мектептен тышкары иштер уюштурууда жаш мамилага татыктуу тарбия берип зор ийгиликтер жаратканы үчүн Кайрымсыздар Калдаров атындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун Салбурун илиминин мугалими Сыдыков Рысбек Каракөз райондук билим берүү бөлүмүнүн грамотасын берсин. Жашылыкова Сабина, облустук чыгармачылык борборунун грамотасын. Субанките Жашылыкова Сабина, Турдаева Альбина. Бар? Мен Кыргызстандын Кемес имтиханынан аттуу сынактын облустук түрүнөн катышуучулар окуучуларда. Сабина кайсы Yaxşı bir şey yaptı. Kiçileşi tartılsayım, vardım ayağıma şey koyla. Ananda benim söz balası sağda bırakmak buna. Yılda Kayri Sece'nin adındaki stipendiyanın balları büyülesi taşıyabiliyor buna. Az özünüzde gördüğünüz bir neçe okçum var gördü. Ha? Sizlerge çok rahmat, şu Ece'nin elesi daim şu bizim yüreğimizde, biz nelesizde yaşayalım, şunu oldu yüreğimizde. Vardım şu atanlarla yüreğimizde nasıl bekliyorsun? Жаш муындарды тәрбиелеуді, жаңа оқытуда көрсеткен жоғарғы игіліктері, көп жылдық үзірлі еңбегі үшін Кайрымсыз Калдаров атындағы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун жаш физик илиминин мугалими Жаркынбаева барчаны айсынданат. Ушундай эле грамота менен Эрбекбай Байдөлөт. Ушундай эле грамота менен Мамын Абакиеванын орто мектебинин уюштуруучусу Зулфкар Эмин.
Musaeva Fatima, Osmanova Aynazik, Abdullabiyeva Sumaya, Emilbek Kamila, Ümitbekova Elida, Yunusbekova Akmanay, Amirbekova Altınay, Sultanova Begimay, Kemeşbekova Aysan, Ayılçıyeva Ömürgül, Mamardemilova Ayan, Sakallar altında kaldırış tükürüyorsanız teşekkür ederim. Риторика ilmine katışkan olmuşlar, hatta sponsorlar var iken teşekkür ederim. Abdüsaliyeva Aybike, Abdurrahman Marlen, Bekmurzayev Sancar, Mirlan, Mamat Kadirova Madina, Mamat Kadirova Madina, Bekmurzayeva Kansata, Madina ne? Profesör Güneş'ine katışkan okuyucular Osmanova Aynazik'ta, Alev'in Ortalık'ta evatına var kuvvetlerin bazasında oluşturulan John Fenner'in caş inspektörleri, Cakşak Kutu Kaçkan Gücün aday sponsorlarından mensuptan, Abdik Eliyeva Asema, Cumabayeva Bahtugül, Dokunmalarımızlar için çok Boldan da az Musa Söyleşi Çiğit tapışında bize mayna transfer edip ayıttır. Rahmat, hurmatlı adres bekleniriz. Hurmatlı vatandaşlar, nerede oturan mektep direktörleri, biz ballar çıkarmacılık borularına adres bekleniriz. Sizlere çoğu razılık bildiriyoruz. Ankeni özümüz aytganda kança işti planlaştırıp, bir yılda tasavvurdan işlerimizi men direktörlere daim kalan. Biz özümüzün okuçumuz yok, sizler bilen tanıtılmadığımız. Sizlerin bizge vergen yardımınızlar var, çoğurda ettiğimiz Respublika'dan tanıtılmadığımız. Ankeni sizlerin uşun işe, arkadaşlar bekliyoruz. Siz başvurun, bizim her bir iş çağrımızına katışıp, o şu gördüğün burganınızlardan şurada işte zülümüzlerden. Alem atölyelerde buna arkadaşlar bekliyoruz, özümüz tuttuğumuz bu direksiyon ayağı hazır hakim ayağı bu direksiyon bana da böyle kimeler şöyle hakem ballarım aytıyorlar. Atölyelerin oturmanda, direktörlerin oturmanda şu yerde atağımdaştık ayağı güç alıp buna şu şöyle hakem cemde oturan necike tutmamışsın orada. Şu atağımdaşın çürük buna bir Respublika skor yapıyorlar. Ben şunun balasından kalalım dedirtçe. Gördünüzler mi? Şunlar smartlarda, şunlar çok mesele bulurken o için daha bir yol var. Hurmatlı bizim bu sıyırır alan eceki ağaylar, hurmatlı okuçular, şu sıyırır sinerliklerin başlanış olsun. Şu sıyırır sinerlikleri illegal sıyırır kalıp geçsin. Illegal sıyırır tanılar. Ben sana sözünde ayıttım, biz UNESCO kurulunun mücesi olduk. Düştükten azılı kişilerimiz. Biz de buna çakırıyorlar. Gece Fransa'ya çakırdık, Paris'e. Bayağı bu gücümüz yok. Kim bilir, şurada demeye bir şey olduğumuzdan ki
Ушуга жакшылап ар кандай сынактарга маани берип койсоңуздар, жанагындай бүгүнкү жанагы камкорчу болуп аткан Маршакан баласы келип калды. Дагы бир жолу чоң рахмат, бул салт болуп калды. Дагы бир жолу силерге келген кадамыңыздарга разы болуңуздар, сыйынып кылмасын. Ден соолукта бололу. Эптиги жылы ушундай жыйынтыкта жүз көрүшкөнгө чейин чоң жолугушайлы.